Oke guys, kita lagi di India Temple bersama Mr. Halim. Halo. 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 Peninggalan India. Wow. This temple. Oke guys, ini adalah sebuah peninggalan bersejarah di India. So we'll have a look of all the sites which are here, and we have to walk a lot. So just be compact and be with each other. Okay, so spread. Oke, kita sekarang menuju India Temple. Oh. Sangat panas guys. Kind of
Okay. Not Akbar the Great, not just Akbar, Emperor Akbar. Yeah? We call him Emperor Shah Jahan, we call Emperor Jahangir, we call Emperor Humayun, but we call Akbar the Great. He was great because he was good with people. Halo, Okay. lagi di mana? Agra Temple. Bagus lah. Ikuti terus channel. Ikuti terus. Ini adalah suatu Oh, oke. Febianatika toilet. Mande? Ya. Toilet. Menari dah tu menari. Hai. So guys, kita lagi di Agra. Kita bisa lihat bagaimana wah wonderful guys. Tuh. Bangunannya. Oke. Mana, Mak? Selesai. Sekarang kita lagi berada di Agra Fort. Mari kita eksplorasi mata. Oke. Bisa melihat guys, bangunannya sungguh fantastic. Yes, it was wonderful. Yes, ini adalah sebuah peninggalan bersejarah bagi Agra. Sudah berabad-abad lama kayaknya. Ya. Oke guys, yuk guys. Oh ya ya. Oke. Kita bisa berlihat dari jauh Taj Mahal. Okay. Oh, masuk foto. Tall people behind. Yeah. Okay. Oke guys, kita sekarang lagi siap. Sayangnya kita nggak bisa lihat Taj Mahalnya dari dekat karena hari Jumat Taj Mahalnya tutup. Oke guys.